Amen and amen. Praise be to God. Praise be to God. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje na enzambama. Sibonga ukuthi ube nathi kusukela ekseni kuze kuyoshona labanye bethu bebahlanganyele etinkonzweni ngekwehlukana labanye bethu bangakhona kungaba imikhuhlane kungaba ngitibhitimo kodwa nalokumnanzi kwekuthi live laNkulunkulu liyashunyayelwa kuma medias lafanana nalanga kuphi kude la khona kuyawuthula ukuthi thu khona ngelisonto live laNkulunkulu liyabe soloku linyakade njalo sithi ke namanje bantu bakaNkulunkulu bangakalali akube khona labakufako asithandaza. Excuse me. Egameni laNkulunkulu yise nendothana namoya ingcwele. Amen. Babelolungile sesibongile Nkosi nasekushoneni kwanaleli langa lanamuhla sikunika luthumo nemandla nenkathimlo netibongo ngoba konke lokho Nkosi kufanele wena konke lokho kungokwakho babe wethu lolungile akekho umuntu walomhlaba lonekuhlema lokho ngoba Nkosi uyahamba anyamalale noma ngabe mkhulu kangakanani Nkosi babe wethu lona amandla onke noma bebangamembama umtimba wakhe bawumise kodwa umphefumulo wona usuke sowuphumile ema-actions lento abantu abaphilako usuke sengasawendi kungako-ke Nkosi wena uNkulunkulu lomkhulu lophezu kwako konke. Siyabonga baba wethu lolungile leli langa leli selishona nje namhlanje sithi Nkosi phinda ube uNkulunkulu emakhaya ube uNkulunkulu etibhedlela yebo etinkantolo emajele yebo Nkosi Jesu ube uNkulunkulu etihoshini emahlathini emapipini wherever uNkulunkulu wethu lona amandla onke life is. We pray that you extend your hand, oh God, kubese kuyabonakala ukuthi indeed this God is the Almighty God because He is. Lokho sikubeka phambi kwakho Nkosi ngoba ungekho manje nanini. Amen. Asithi hlole sivume emaphutha ethu. uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe uliqala lethu sonile ngeqabanga nangekhuluma nangekwenta nangengakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwencile usende sikukhonde ngekhamba lokushaya kude ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele usiselele intolo tethu sigcine ekulungeni lokunini likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawuvele singene etifundweni tanamhla bazalwane letiholwa lihubo laka 146 Psalm 146 start verse 1. Hallelujah, tumisani simakatse. Mphefumulo wami tumisa simakatse. Simakatse ngiyakumthumisa ngisaphila. Ngihlabele kuNkulunkulu wami yonke impilo yami. Ningethembeli etikhulwini nakubantu. Kude kubantu lusito. Nakuphuma umphefumulo umuntu ubuyela emhlabathini. Tinhloso letifiso takhe tiphele ngalelo langa. Ubusisiwe umuntu lomsiti wakhe kunguNkulunkulu waJakobe. Lethemba lakhe lelikusimakathe uNkulunkulu wakhe. Yena ungumdali wako konke. Wadala lezulu nemhlaba nelwandle nako konke lokukuko. Uqina sethembiso sakhe kude kube phakathe labaqindetelwe yena uyabamelela abaphe kudla labalambile simakathe ukhulula tibosho simakathe uvula emehlo etimbumbutse simakathe uyabaphakamisa labathotshisiwe simakathe uyabathanza labalungile
simakatse uyabalondoloda bafokati, uyabaphasa bafelokati netintsandzane, kodvwa indlela yalababi uyayibhubhisa. Simakatse uyakubusa kude kube phakatse, uNkulunkulu wakho Siyoni ubusa kuto tonke titukulwane. Haleluya, dumisani simakatse. Akuthunyiswe uyise neNdodana naMoya oNgcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni elidala, sibhaliwe encwadini yemprofethi Samuel weqala sahluko sesibili, sitawuqala kufunda kuverse 1 kuya kuverse 8. 1 Samuel chapter 2 beginning with verse 1. Hana waqhubeka wathandaza wathi, inhliziyo yami iyajabula kusimakatse. Simakatse ngemandla ami, umlomo wami uyatiqoloshela titsatamu, ngobe ngiyajabula ekusinziseni kwakhe. Kude longcwele njengasimakatse, kude namunye ngaphandle kwakho, kude lidwala lelinjengaNkulunkulu wethu. Ningasakhulumi kakhulu ngekutiphakamisa, kubede lotiphakamisa, kubede kutiphakamisa lokuphuma emlonyeni yenu, ngobe simakatse uNkulunkulu welwati, ngaye tento tonke tiyaphenyisiswa, imicibisholo yetingwazi yephukile, kodvwa labo labatsambile bavunule emandla, labo besutha sebaqashiselwa kudla, kodvwa labo labelambile abasalambi, lowo labe inyumba sewutele bantfwana labasikhombisa, kodvwa lowo labe nebantfwana labanyenti soyanzinza. Simakatse uyabulala aphindze aphilise, wehlisela phansi emadlizeni aphindze akhuphulele ngetulu. Simakatse uyaphuyisa abuye anjingise, uyathobisa aphindze aphakamise, uphakamisa labampofu elithulini, akhuphule labeswele etindulumeni temlotha, atebahlalisa nalabahloniphekile, abende badle lifa lesihlalo sebukhosi, ngobe tinsika temhlaba tasimakatse umhlaba uwakhele etikwato. Siphela lapha sifundo sekuqala, sitawulalela sifundo sesibili. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha, sibhaliwe encwadini yemvangeli Luke chapter 3 reading from verse 1 to 18. Umvangeli Luke chapter 3 verse 1 to 18. Kwakuwumnyaka we-15 wekubusa kwaTiberius, umbusi Pontius Pilato bekangulusiba lukhulu waseJudiya. Herodi abe yinkosi yaseGalile, umnakabo Philip bekayinkosi
yesigodi sase Etruria nase Trachonitis lisaniyisi abe inkosi yase Abilene. Bo Anase na Caiaphas beba bapristi labakhulu. Livi la nkulunkulu lefika kuJohane indvodzana yaZakhariya. Ngaso leso sikhathi asehlane. Ngawo-ke Johane wasibamba sonke isigodi lesingasemfuleni iJordan. Wasihamba sonke isigodi lesingaseJordan ashumayela athi, phendukani nibhajatiswe, uNkulunkulu utanithethelela donodeni. Njengobe umprofeti Isaya wabhala encwadini yakhe wathi, livi lalomemeta ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nente imikhondro yayo iqonze. Donke tigodi atigcwaliswe, tinzajana netinzaba tentiwe tihlangane, netindlela letingakaqondzi tiqondiswe, tindlela letimbi tentiwe tihambeke. Bonke bantu bayakuyibona insindiso yaNkulunkulu. Icumbite bantu teta utawubhajatiswa mJohane. Wathi kubo, tinyokathi nitshelwe ngubani ukuthi ningalubalekela lulaka lwaNkulunkulu lolutaba? Vedani titselo letikhombisa kuphenduka. Ningaqali nicabange ukuthi Abrahama ngukhokho wethu. Ngiyanitshela ngithi uNkulunkulu angawathatha nalamatshe awente titulwane ta-Abrahama. Lizembe selibekiwe emphanzeni yetihlahla. Sonke isihlahla lesingatheli titselo letimnanzi sitakugeqwa siwe bese silahlwa emlilweni. Bantu bambuta bathi, kepha kufanele sente njani? Waphendula wathi, nangabe unemahembe lamabili, nika lomunye longenalo libe linye, lonekudla aqedule labanye. Abanye bathelisi beta nabo batawubhajatiswa. Bafike bambuta bathi, mfundisi, kufanele sente njani? Wabatshela wathi, nangabe nisathelisa ngalokungetulo, ningabe nisathelisa ngalokungetulo kwemthetho. Emabutho nawo ambuta athi, thina-ke sifanele sente njani? Wathi-ke yena kubo, ningemuki muntu imali yakhe ngemaqele, yeniniswani ngumholo wenu. Bantu baqala kwethemba baqabangisisa ngaJohane, baqabanga ukuthi mhlawumbe kungahle kube nguye lo Kristu. Ngakho Johane wabatshela bonke wathi, nginibhaphathisa ngemanti, kodwa kukhona lomkhulu kunami lodaba. Lengakafanele ngishone kuthukulula imiqhilo yetiqathulo etinyaweni takhe. Utakunibhaphathisa ngamoya longcwele nangemlilo. Esandleni sakhe unesitsha sekwela emabele laphuliwe, awathele esilulwini, bese kuthi emakhoba awashise ngomlilo longeke ucishe. Johane washumayela ngetindlela letinyenti, anxusa abantu ngesineke, abatshela ngelivangeli. Siphela lapha sifundo sesibili, asithandaze.
Ungcwele umkhulu uyesabeka Nkosi. Lakho lodwa livi Nkosi lelimeko zekwephakade. Lakho lodwa livi Nkosi lelenetisa umuntu. Siyeva Nkosi ngenkosikazi yasendulo leNgihana. Lebeyisesimeni lesimatima. Kodwa Nkosi wawuva umthandazo wale nkosikazi. Le nkosikazi Nkosi yathi nayiva umthandazo wayo uphendulekile, yathi iyagazuluka, iyahlabelela, ingakamgoni umntwana, kodwa Nkosi yayigone impendulo. Yathi le nkosikazi, inyumba uyiphe bantwana, hayi umntwana kodwa abantwana labasikhombisa. Wathi labe bahamba balambile baqela kudla sobhente banjini. Wathi labe banjingile bathi thengisa bona kuze kuthi bamane balale badlile, abasabuki ukuthi batotholane, kodwa nje ukuthi bamane balale banekudla. Awu Nkosi, kulezi isikhathi uke uthule Nkosi, kani ulindele isikhathi ukuthi sivuthwe. Kulesi isikhathi Nkosi ke sithandaze le nkosikazi sivile lapha embhalweni ukuthi yayikhuphuka iminyaka neminyaka iya eShilo iyokhuleka iminyaka ngeminyaka. Kodwa na uphendula Nkosi uthulisa imilomo. Siyabonga Nkosi, namhlanje mama kunemithandazo yabantu. Sebayithandazela abanye Nkosi tinyembeti tiyaphophoma emehlweni ngenxa yokugula lokunganqamuki emtimbeni, ngenxa yokugulelwa, ngenxa yezihlobo tabo Nkosi letinye letijikijelwe ematilongweni, ngenxa yabehlobo babo Nkosi labahlukunyetwa emangweni, ngenxa yetimo Nkosi. Kodwa namhla sihlwa simanele igama lokuthi uyaphendula. Impendulo yakhe yenene. Thatha lodumo Nkosi, usihlwa hambele Nkosi emakhaya wendele buhle lophayiswa nekukhathimiswa kwakho ligama Jesu manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane kule ngcenye lebesikiyo. Bekuyingcenye yelivi nengcenye eyemkhuleko. Sizathu ukuthi ke sichike emarket njengenhlala yentela. Sibuye sithathe maminishanyana lamancane sithi nje kubuka sihlwabule lolu chapter 3 bazalwane. uNkulunkulu anibusise nesibusiso lesimangalisako kunibona nekubona nje ma likes and bazalwane. It takes and it goes a long way, and God will bless you for that. Amen and amen.